Shubor nakashlem jong unongsan hima. Ka Southwest Khasi Hills District Badminton Association dag jingsngokmen ko kraw bakalala ban se yakawe ka samla kata ide da phi marpana na po ka district hajing le kai badminton under 19 jongi kinthei bat kabla sha jiet ban mi khmat ni ka jila Meghalaya shaga North East Interzone Badminton Championship hajar alfusan kaban salong shen hanongba Agartala uba HS Dingdo President ka Southwest Khasi Hills District Badminton Association haringkat gajinan lang uba taidi wa lang secretary kirkhot ga association kilayo ban kitbok kitwang da gajingmen ya ka samla data phi marpna hashpa bakan mi national haka artarik bande ya shiminta hakni ka North East Interzone Badminton Championship ka banlong hanongba Agartala jong gajila Tripura Tengah ada data phi marpna kapan ko asa ba ay play mo ng tabla yang ani kalat mentabat kung jure ki bahayang hasam wala ju sport yang aman gasni but kung jure phi association bala ju sport yang aman klam ba phi ngam long e mo ada klam association ngam la tang maroi bagan ye lai personal ban ai ku play ro i no hikai jungai plaju hikai yang aman gasni ban dalam yang Malit praktis yang aman pas ni mangkapor seban aku sawasan papan kain sampai di belah Europe yang akan penbiang lagi ikut Islam coba lagi cerita nak isi tay relation cerita yang timur tengah ngakarmen hi banyak Southwest Khasi Hills District Badminton Association idon dengan kapor ban penlong gani ke jingi kenduk ba kendiat aping juni kadaw pelong ba hagani ka state championship ko berang sudep ka 40th state championship bolong ha nongpo na kaliang ki nong kai juni yang ni ila le kusen malai pun riwai pun yongor di oi tim simla poi ka thong ten re ki le ki le persang ki la poi ki bubun ki match ki di decider ni nongki ini aku play gini gini melek kai jungi idan ini gini kit kambar aja kasian kerpang idan ini Pak John ibu dari officer in charge ini Kamal Kurat police station iba tray ini bat iba lesim mentaru pani jadi badminton ke open category bat iba la represent ro yang ini district jungi ini dokumen idan di officer ini tray hak ini district jungi bat iba lesim mentaru pani jika ini gini untuk ini minta kata kerpang bana kali ni juni tak nak dokumen ka sosial di jongi by way nagi nong ilakai jong ni ka district jongi ide da pi marpana ila shajet pan represent ni ka state jongi ha North East Interzone Badminton Championship ka banlong ha Agartala Tripura ha kita riksawa nyam tingi penpau yang dokumen namar ila shajet ha ni ka championship atau under 19 kategori. Di hot cuma lagi penpau di por di nak baro ba. Kani ke district jongi kenang dunas bubun kilian. Kinung elekai bubun riki jaka ki Indo Stadium. Idon iwe berarti kabateng teng masuk pada komoditi kinong praktis. Di kani ka long sisa ke jengdu ini wala idon ki potentiality ngumut ki bun ki player ki badan ke potensial. Bagi poin ki jadi bentai makam sejong henry kejeng duna ki jakai lekai tentai kawan raga jeng ko igri kena henry wala kata ki persiang mana ka snem bagi championship pair ki represent ni ki district dongi idan ki ba yo ru ki medals dan ni ki trophies idon ru ki ngomio di kini kejeng lek menta kalau be ki bapin dokumen ni position wat deng ki kejeng ki bangi kenduk bangi jepun pam ke porsi ko henry ni we ikon samla kena ni layo sajet tingingai kani kadika challenge ia wi net man let mi kmat shabab na kajala kamde ko su bila man on na jaka ka ba ngimpat bit pat biang lagi on ka coaching ni ki indoor nrai yo 100% ting ida tapi ngan bani ai play ini kon samla ni de da pimat pula bila sajet but kanika championship pun mengalami sunyo ni kan North East Interzone Badminton Championship kan agak lah. Bagi bajam nang ni in qualify Malaysia National Interzone Badminton Championship.
tinggi kermen bikin lek bah baru bagi persen menengkong ketika exposure menengkong dalam tajui bandai represent dia ke jelah jungi seki jelah di siapa lagi dan bagi kermen bah inlet dari kermen inlet dengan determination dia kun in crazy tom bah ot yang terjadi jingjok jingrem ngim da ong dari keputusan kalau bah inyo manusia benda kan di keburam yang ikum ka action keburam ya isimet igi kmiki pai igi ngesam ni kana matan kari bijak ingri ti ngapan pren nak ko support ba dalam kepala pada dengan inyo da ke way ka nyong ka multi sports complex ka mangindor nak nulai sau sak ligi ko ha ko way ka indoor pasti kalau begitu manakan ni kena dunia ilek banyele bersih mentah mute rupo tang surung haki Indo teng ila ngom mat yu berapa orang ni yele tak wei ka ko hang tu pa ni lai sau pi ko ka perlong yi teng bikin lengok bikin lengah bagi ni pala ti gani ai ke bang snu ku dong sisha tin rena gele option dungi ku bang ile je keren ngim ginang ya ya kesat ni tur hi banwat ila inti kumno ba inyo man penjia ba ga wei sni nim sayo hi ki Indo sudah begitu berbiang. Di kani buruk kani jadi sistem hi, warat lagi jadi ubur usun ia kendu, jadi pembiang kepisah tingkah, dicekah hikai ikut tehendrai. Ia ikut beli gini kayu ikimi nak kau senam cukup pat. Ini kermen rupa ide tapi insalnya jete dari kermen, boleh nolak tadi ini juga jadi kot tingkah, jadi klaim, berkam tam. Apa ilai cabar nak kena berjalan, kedisiplin kedi kebenaran kam. Lada-lada ke disiplin iya angka di kani ke di kerpang ya kani ke benta ti inmi nang ni haga lai trik inmi nang ni nang snong haga trik bat na slong inmi haga lai trik ti ngimdan ban ai indri tak ni ku kodok ba in lai ke besok de ko ni foi sok foi sai ba in ikon ni kani ke championship dari kemen kan dia challenge i bat ngai ba kan dia experience macam mana i hawi yo bani kendu bat ki wei bat ki pilihan hi bere ni ki kala tiga ni kalau gajing terang duni di keputusan bat imnan esu tanggata bagi kuat profesional bahkan dom sisa di ku ini sama dia dak marna bat yang iru bar ku wei ni sedap mensim di dokumen pada lagi kena duni yo ni kena ya ke lagi kerpan ya ke distrik